mo akwaba na wo twi ye di nkomo pa eboa mesro onya bra ya fa na nso tie bi simenum peye nche a doctor for mo ho kwan cheche ne me beboa ye ewe ya pomodin mu na wo twi mu nkomo nyina na vegetables and nuts na enenso ye bekasa fa beetroot eho na ya hwe fasode a ewo so fasedama endpoint homeopathic clinic ko check o prostate no infections hawa so ko endpoint ko no show o friend sisi anso a obedo so 0244867068 na wo twi wo a hwe ye de me ne Dr. Benjamin Nuako a o ye clinical nutritionist na edi nkomo ni nyina me dana sedodo ti do organize me mu akwaba na me na se pa na ne twato na wo se en kasa mfa beetroot ho beetroot ge me pepper me nyane apple ene carrots na wonum a se control BP ti ho anoma but me musa first question yes yema obi ade ba me ma de ni ho so mfa ne bebre senti it's from benya kidney stones enya no cray if you say ye can me can say obi be a friend medical myth medical myth na anato bi a ya totototo efa enuro ne ayi ho a any scientific proof bia no say akeka na sa odi nkruma osisi be yo ya we nkate a say be yo ne enti medical myth okay beetroot efia eyema obi a emema yema ye papa metre beet no eyibo mu a ye friend nitrite na sa nitrite no sa wo entasuo na wo ye num no e convert no into nitrate e ko ye funu mu a another enzyme ho e convert no into nitric oxide sa nitric oxide no efia ye hia pa e vasodilator and a beans mu enti obia otumi produce a lot of nitric oxide no ni pedue ni nyina wa hoden if say moja ko adwene mu otumi dwene fast emoja akwa akoma no bo moja ne kakra bia enam tiri mu yo na ekọ enti woni problem with hypertension and say cholesterol na bibia in fact nitric oxide is very important na beetroot very important enti esesa be ma we dano na ye ka say member bebre enya ade no dana eye ntino moja no mu asisi nti se we beetroot no o ye be ma na we a ebie ntine wo akoma ho wadwene mu akoma mu ba bia ebie mu kama nti obia so hia in fact emoja na propodie no ena echire wa pomuden senia etie so moja ni tumbo aprobo kama wa pomuden so kama because moja ko ani ko nan ko ba bia kwa ekoyi finfiri ho na de nutrients ko nti brass ade no ko so kama no yare wai yare ni ba bia too immune system no kra betumi abo ho ban a eja so moja no ebi akoni aba kama nti ba obia ne moja ni ntumi ni akoni aba kama no oni apomden okay so na beetroot no ene boa sade no ena esanso te se moja beetroot no ete se moja nti so onum beet no a te se ne wanum moja duro okay sana etie de obetumi aka dawe bi okay ana se num bi unya obetuma blend bi ana obetuma twitwa ne sa obetuma twitwa ne sa de aka o salad ho okay eboa ma moja papa nti obi a ye anemic ema ehia de bia titru ema omunu menopause no ese de bia omu bibi se be ya bebre complain minya me menses are 3 days minya menses are 3 days repeat no beat ebeboa nti obi a ye anemic bia no o sha se so use sa beetroot na ebetumi aboa sana na meka no Russia for now because you go school mu omu ye no omu sa ye nkwa bi by friend botch omu de beetroot nkwa na ye hwinim omu sanom sa na say eje nkofo ko mu aduane me so me ye nkate kwa omu hwe ni sa omu se die ni greasy omu so ani obi ana ne de enti beet yetimi de ye nkwa yetimi de ya abomu ya we ne sa ye de ye bibia de bia bomodin se ubenya beetroot na nya mpanifo nko enkwada no so ensamfa mo because eboa ma produce
red blood cells in the brain. So, na mpra produce red blood cells be brain no. Na eboa mo apom de nesis so afi white blood cells ni na e boost immune system. Just minerals and vitamins and wo beetroot mo no. If you intimi kai. I mean show my number no so. 055 333 9915. 055 333 9915. It does say, I mean, show Dr. Benjamin Nyako, or boy, I say, I did be brain. Now, what you move forward, dear beer, you can't be a DB. No more. Fasadama endpoint, homeopathic clinic, so, and the number you need Dr. Bedin Komo, Yarabia, our friend. 0244867068. Within the fear among qua, Tamaklo, Midakina, say no wow, hey. Now, you be Simon, see a one quant near Montinia, ever say, yeah. Now, what you didn't come up